MUHOOZI umugabo yapina izina umwana ajya waji Imagine that another way to get a whole lot of money, and you see a lot of women traveling together that they get now around the next MUHOOZI omuntu akampempe haze namuguze nimi omwana ajanga yagita MUHOOZI mbere ntariho mbere ngire kuziko kunashanga enimi nsigire nto mbazika naza kwijana nashangwe enimi yafa nagambirwa nyina ate enimi yafa na kanyuna yeka eberene kamwe ryenter kamwa mwaka janga naje tayise kama simu kama wita simu kama simu katushabe dina twebe mbere konka twabacira ntureba bacha ha twabacira mbwenu munchereze aba batakayizire kansha baba batakayizire utwantwakira mwemerere tubakire nindeba mujore umucyara waho leto na rebugeno tumine nindeba Shedra Kanzaire yatorahi nare natamu aba batakayizire mwemerere tubakire bishema mutambuze mureke twa mutambuze aba batakayizire muri kazarama onarebo Jovansi wenduru utwantwakire utakayizire tokote tende ori hano hano mukombozi ini dumwesije please mukama sima mbene kashabe dini atwebembe muterera hango mungaro katwimutse Bueno mugenzi wawe kuri yarubaju Bishop yabura embabazi undeserved favor nikimanyisa ngwe cyakubere kitari cyawe konke Yesu yagize rata ikiyakwire undeserved favor mbere kuri twatwina umwanya tukakigambire konka katukirere konko gende nacyo hariho kirahanga yakwire muterera hanga umungarabu wa Bishop wetu mbere hatuaza kwakira ebiconco kandi twijaguma twemerera imyanya yetu abakebezi n'ababuruzi numwisha kuraba mu habose funzire bwa nyuma yo kurundana ebiconco byarga kwayo ntwija kweta amasaba dikono 8 gemera burasaba dikono ahereze repota okubasimire ho mureberezi kuba raheza amasaba dikono agasime rero bwa nyuma turete 8 haza ntuba twahendera amanyobo turiyo ntendera mbere hati nyono manyadinare ba Bishop obaja kunuya n'abakazi babo ba Bishop baza kwera mu dinari nacyo mukitero mu ngaro kano nyano muhera handi ukabasivu kare ekeshongoro abakasidro kwaya abakebezi numuza kuraba mwabo ko abantu bafunzire numwisha kuraba mu n'ababuruzi ekeshongoro ikigana kirana mushanju abakasidro kwaya mutwebembere igana kirana mushanju mwegabe
kuza hamwe turiyo tuhereze biconco kandi ubwanyuma tuje gusimbira umusaba Deacon Gate uri kumwe asa n'umwishuke
Sabahleyin varmış ya. Recep Tayyip'in İslam'da My Lord Bishop n'umugeni mukuru iko ni 16 mbenu Daudi yakira amasaba diko nago ahabwe shanza kweta amasaba diko ni 8 kandi twinamatsiko ngo buri umuntu namanya obusaba diko nubwe obwarukurugamo saba diko kwari kwisha naija kugira to buri sananka buhereki okeki rero totoro neji rero nagumaho nondijo nagamba kuba kweza nsimira amasaba diko nago nigahendera rero cyo kucyo kwa twetaganda 8 haza ntuba twaheze kisasaize cyo my Lord Bishop mbwenu nkungu saba diko no nkungu saba diko no mbuga mbweshi dini abo kubara abantu bayija kusimbira ko Bishop bo batakamusimire we Bishop yasimisaki my Lord Bishop watacyo yebari munonga mbwenu kubara abantu bayija kusimiraho Bishop cyaba kitari kikire Bishop we oba kwija kusimira rage we na esimira ningata kwesimira mama more tuina matungu gatana nyina kumwebaza akayeho ishere bari yaho jojo behumbize ishe nto wamuherente akakonsia ezatwihira mu kibabo cyo mu ronke cyagehena yazreta nzonsia kanti yazigeraho maryo ubundi kubagira ntata nantegekana mama wakaba mama abo ko kuboyine nkente ente mukazi yarete ente hato yenda kwenda kushota nakugaya mbweno yenda kumurubata niyenda kumwebaza entezo nambweno wete ine ente nezanyu mbwenu Yesu kuyagumena twara kuyatwiho mukufa kuriya na kwa tempene ezinabe natungire 30 nezi nebiro mukono gumwe nagira nteje ni project yawe ogukagura umwaka gwa 9 nengai nkacenda ne atakatandike kunshomesa nkamwe mpene 3 nezi mwaka gwa 9 na hata ine mpene 200 no kushaga byakozire mu nwara ko bimanya nkamuhereza ahabo kugira ngo tataka fakari mbwenu nkanteka munyenda kuja kufakari nkatata mbwenu nkansha baranga ntukora mperezereta 8 nari 10 nzibagane nawe rero ndebe byarazikoremo mbwenu ruhanga kuyatwikize leta 10 nyewe naje muri 5 hata nkaba muhereza hortezi 2 ezindi nwari kumwe kwaraziga burumuka konkarti ibirize akazikoze sayazi ya mwentama ambaye hantu mebintu kandi ezo riti ibirize namuhere nkamutaho umunyu parafini
konka kabakoreso bwenge bwe bwona okureba ngo nanguruse bintu ebyo binamuteireho kandi amatege gentama amatege agagura mu ntama mbwene hati tambwe tikugamba intama ziyita kazirukunda rwaye ko wanje noshoberwa konka ine ntama ze nkama kumyana nazujorwa ishe zarajyo mwenu nawe yaguruka mukasheshe kare yajataranye nyenda kusima mukama yagenda yaretebye wareta ki zinda mugure tabye gambere wareta ki gambere abantu wareta eshaha ziri no sitwara twino mu muhango wareta ki abeshema mukama simu hata nanda kuzumbujuru zinanda kuna nanye nasima mukama nkeka yitu ntango kutugirira imbabazi abana barwaha bayije no kututetsa abana baito bari habara ntoro kusima mukama munonga ntango kutukorera nkeki naye bareranga munonga okutukunda no kutereza ekitiinisa kirikwingana kiti omunsi yito yituzarirwemu nangwa nanye ninzarwa aha ikiruhura gutemberwa ekanisa yito nkashwa usaba dikoni mbwenu turi abaha turabahari mbwenu tusima mukama okutukunda munonga okutwegiriza akatutetsa kureba twine ekitiinisa kikwingana kito munsi ntumusima n'okutujuna ekyo kyona n'okujunwa nka bishop okuyagamba hanga naye bari munonga owatujunde akatuiha omunsi ya Misiri naitu akatushitamisa n'abenginya ntuhurira okumusima munonga n'okutwombekera abokuba itwe turi emfuuzi nangwa konka nyowe nyineho mawe na tatento George konko gunkashanga yine nyina noshanka nyine nda ya meza 3 nyina yafu twatandika obufuuzi twatandika ebe byakugamba byona matingo zagamba nogamba twakaburiyo kugambe bwasimisa speech ne yabanye mwene kitwasimisa naranga kutereza okuzara abana beitu ngateire abamwe tubariho omwishikyo omwe nashwerwa bara Dr. bara tariho ondisho arukono ondisho nomweta kanje Ronald aine omukazi wazeira hatariho ngateire ntuhurira okusiima bajya ngo ariyo speech kare mbwene hati wasimsaki ombere hanga teire nanye mukama mpuririra kali hanga ryanja ngumbeni iwe mwaza kusimsende konka shiwa nke iwe ebe nakweire iwaza kunsimuta nanye namujyante ninza kusimse binyine bwampeire nargaha natora no matungo ganja gumwahurira empenero kukirayo buhango na no muntu amazanje entama yejigija najyante hangare nyanya mugete ubwo kama simwe kare kama simwe bishop yasimsaki najyante hangare beke nakusimsa omisho gawe yebare okunkunda yebare okuntetsa yebare okunca omukama okanshitamisa n'abenginya yebare okumpeka yabazeri beitu batwatize yaberera inke hategicwire mpango bingi asimsanende ati wese mu speech te yoga we speech yakoma ejo ona mwana mwendera kurenga hoji now konga shabakazi baba ogu amutwerera hanga amutwerera twashyira mpaha yakatwereza nakashtikaitu ntukashomesa ari musiniya ya muka ogu
ogu nubamweta owishemwe Pole Kazora n'uwa murumunange wa mawe ndishento ogu n'owizara rya kabiri nuwe mujugayijo gwogu ogu n'umuhara wogu owarishe nkaze nazarwa neshi ogu ndishento n'uwa murumunange orukwerereka yo Ronald gumusereza omwana wa Kazingo ndishento wa mawe. Good. When hatitwe neitwe umfamily bigger family ejion hata ruhanga no kutangaza akatwente ezenjankore akatwente ezenjungu mbwene nangwa tuguze ezenjungu munonga haza stane yanda kungobeza ngundete nyankore kunkarahanga akikozere twajya eziba kutweza shinezo bakaneza arahanga mbwene tukozera umuntu ezenyankore twarete nyana yitu y'inyankore twagaraka twakora umuntu ezenjungu twakora munyana ya ingaro nyingi kandi muri kureba ninzobero gungati ebintu bamama twabakira no gusemera kamasimba hati cyangwa turikora estende zone zo n'umushobozi sijya hatuzumekirwa kama bawo mucyabiro kumara rema iro shopo mu ngaro zamani yasimaje bweno nkungu saba dikono wa nkungu saba dikono wa mbuga saba dikono wa nshwere saba dikono wa sanga saba dikono wa kanoni saba dikono wa sya saba dikono wa kashongi saba dikono wa kikatsi mwemereraho mu mzindaro gurahi ndeto mzindaro kare tuje kugenda owankungu abanze amarisa gawe tora amarisa gawe ugahayire ubutaza mu speech just oburisa bwanje buhireki amarisa gankungu gemerere abahuri abankungu mbatero mu ngaro omuntebe kasasa kagaramera kazia na nkungu reshoto mwaburo wakazia wataba kunkarpota yagitereza bwene bakozire bati speech mugireke oshome ekimuhayire aisha kasike nicyo naza kusoma nkungu imitwaro makumi mushanju mbatero mu ngaro kasasa imitwaro makumi abiri engaro omuntebe imitwaro makumi asatu engaro kazia imitwaro 45 engaro kandi kagaramira imitwaro 15 engaro kare zaona zaba miliyoni muni imitwaro 8 erezo wa mbuga mbuga ina marisa ashatu mbuga mwanya imitwaro 91 engaro kabushwere imitwaro 20 engaro cyuruma imitwaro 20 engaro zona miliyoni 1 n'imitwaro 51 mbatero mu ngaro herezo wa nshwere Shere ina marisa ashatu Shero burisa imitwaro 50 engaro mugore imitwaro 20 engaro kashunga imitwaro 30 moto miliyoni 1 n'imitwaro 40 kama simu herezo wa sanga ina marisana sanga hamwanya miliyoni 1 kama simwe rwabarata imitwaro 50 engaro kanyaryeru imitwaro 6 na siringe 15 engaro kigarama imitwaro 17 n'ekicweka engaro miliyoni 2 n'imitwaro 28 sanga mu ngaro herezo wa kanoni akidiko nare kanoni herezo mzindaro kanoni twine amarisana kanona hamwanya imitwaro 65 kantaganya imitwaro 30 engaro karihira imitwaro 18 engaro wakaya imitwaro 10 engaro zona ni miliyoni 1 n'imitwaro 23 engaro herezo wasya sya kidiko nare sya twina marisana sya haburisa miliyoni 1 engaro kayicumu emitwaro 6 engaro omungari emitwaro 5 kikatsi herezo kikatsi atobo okwarukweza amasaba diko naga nkoko marisa bagashoma nibaza kusimiraho basaba diko nubabo twena ntuba ntusimira bishop
mwebare munonga kikatsi kikatsi n'amarisa 3 kikatsi amwanya miliyoni 1 engaro kayikoti n'emitwaro 20 engaro kayonze emitwaro 20 totoro emwe 80 mbatero mu ngaro cyeshongoro amasaba diko naga munana ngasima rahanga abo mureberezi waitu ukitse mwaka cyeshongoro abakasido kwaya nabanye n'umusana atentebezi abantu abo bafunzire okurugayo kurabanaho kwiza nikiza kutwaraho umwanya murimo kandi sentezi ezo abantu batusomera nubo bamwe abazheiri mbwene nani ngira ngo abo interest ya time tusomerwa rapota rero ito tukizaho kusima nara muri hata abantu tukabana ngo twasima mu rundo gumwe ahabwesha mutere bishop mu ngaro zamani yebare munonga wakikoraje munonga my lord bishop mbwene hati rwemikoma chidikonare sabadikono rwemikoma sabadikono wa burunga sabadikono wa kazo sabadikono wa buremba sabadikono wa kashwa sabadikono wa cyakabunga na dinare kandi my lord bishop aba national water basimise emitwaro 30 ziryaha kashi kandi abana bawe aba youth basimise emitwaro 20 kashe rya batera mu ngaro zamani n'abandi bakobara batyo umuzindaro gurahi habanze rwemikoma ekuratwe burunga ekuratwe kazo ebibo mbureke tutwakiza mbibo kaze ekuratwe buremba iroko shoma rwemikoma twina amarisa 5 rwemikoma hamwanya tayire emitwaro 70 engaro migena 60 engaro kijuma 70 engaro rwamuranga 20 engaro ugarihe 50 engaro zona miliyoni 2 n'emitwaro 5 engaro kamanje mureberezi n'abagenyi bona burunga Ntoro nshanje na mukaga engaro uhembe nkaga n'eshatu engaro kiguma 50 magondo 80 engaro urwijya 22 shibashe 15 shingi kashanje totoro miliyoni 2 n'emitwaro nkaga na mushanje engaro aha kazo twina marisi 12 mutero mu ngaro kazo nko burisa emitwaro 60 engaro champangara emitwaro 56 engaro chantumo emitwaro 47 engaro akenja emitwaro 25 engaro mbaba emitwaro 28 engaro nyamambo emitwaro 40 engaro kashi nahandi rweminyafu emitwaro 20 engaro shikamuterera mu ngaro rwemirondo emitwaro 10 nyakinombe emitwaro 20 cyenshe bashebe emitwaro 20 ntambazi emitwaro 15 gabarungi emitwaro 20 Okay, that's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it, and that's when I had an idea.
Kama simwe au mu izina rya Bible Society of Uganda ntwenda kusima mwena bari kushajika Bible Society Bishop my Lord Bishop wa North Ankole mwe bari munonga abo kwa North Ankole neshajika munongo muri mugwa Bibuli uri kutushomera ni John Asimwe akazagwa nk'abandi bantu abari kurebaje konka ha myaka 5 yatunge kizibuneri isho rimwe kubagire kushemeza gona gafa
akampano kuweza hati njenga ni musima pioneria na hati njenga ni musima yuzina ya wanje yeyoni kweza hati njenga ni musima yuzina ya wanje yeyoni kandita okaho kafa ahamiho yanturire ncumuro byanjye nabikiriza akampano kuweza hati njenga ni musima pioneria naganise izo zisasize bibi hawishaka ichize ayachirinache ashimanye birabaze abukutire bibinje ongeza kabasiza yesu zamukiza Jesus,
excuse me atu atanu ko bajoro nimba shaba katubanze nente bibire zo mwisho abo kuba kongesho yaba pango munonga bwena ni shaba emerante bibiri ababanzi ete bibire zindi bayishi ete bibiri bayishi ate rero twende ekeshongora bakatiro kwa yamugumizemu azamatamani kandi abarukora abantu basagara kamuti ete bibiri abakebezi azanicha kuranga n'ibindi nabyo byahawe